every now wo by go wo be da me ene ye mpani fo nyina ene agropon youth ade aye ya kra no wo de say yempo na nya for youth fo bi yenya mputu hwe say omnya protocol wo be fa na yila protocol na yila oh second Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Nsem TV GH so wofre me adwoa searching ebusuafo asen central fo no mo anu dem omo esu no omo e kire se ndisi fo adada omo na ekwan ndisi fo fa so omo dada omo ne se omo ma omo ensa nsu kosua nyina so omo ndinsi se omo free NPP ma ba NDC na se wo free NPP mo ba NDC na se nyame yado na NDC fo ba ene sa asen central ho no bia benya adwuma yo one kwan beda so just obe develop what is it Dubai nti wo man wo dinsi na wo free NPP no call NDC buy no mo neglect yo mo nti NDC fundi wo mbo share so I said dey beto no ompe mijima ene Mr Frank na da bi na omo dadae na se ayade anka omo nyina wo ha ko be hunta squad kwa meti a kire omo me opanimu atise me mama makwa swai sadam yasua mensio kra togu ya so se me kan na maka di machi and every na koi ni yasua ka and every na koi mi sai se me kase se e bia na ntabi kra me kan no na enya me a me kra menya hute every na wo ba go wo be dada me ene ye mpani fo nyina ene agropon youth ade aye ya kra no wo de say yempo na nya for youth fo bi yenya mputu hwe say omnya protocol wo be fa na yila protocol na yila oh secondary school offer say me ko Chelsea abehu ne ehu afu clinic ya wa hai old mijima nina o shebo say obeye na baba efri Frank Asante wonu na omanu nimu no esanse we ekoponi ba this year anything fact offer ye bu ofo papa na nkenu kwasanke kasa sade chire inu ana so de ono ankasa kofa ba ye nti no ye bu ofo de ne I say we say akwa so okwa so kra bi amano ekwen ko so nya efrema e market ye kwa ne so ka ho ne nyina achi no ye ntwe bo se hodo o se e de ma ekropon man ama ya me ye de ne ma ye MPP fo ye free MPP eko NDC no ye da ye na e bia na nya e be na dom na o sa be gina MP ni biem so opa no wasam dia e na me se so opa no wasam dia mo ma ye kwa no ye wo ensu achi e na Bla Frank ti kuo ege ha no e ma na me na me di e ma na no ye ekum aduane kora na ye gya ne enam ne ye campaign anu kora ge ekum ye gya ye nso ekuo ni nti ye nya agide di wo machi si ye pe bibia ba ye kurom sisi ameka sa biti ameka sa sisi akwa nsu achi ayi motor current mi ma ba bia nsu no ewa nsu kurom anyina nsu tank no ewa na si nsu achi na si ekwan ne nye esaya motor current mi ma ho eti esra omo so mbasi ese di omo achi biem e ma na ese di omo achi biem dia omo mra na ye nsu achi kwan ne ma ye enano event nanu week na metika ma mi kokumas the we are NPP for nkwa ne buka nu amo kasa ye kwan kakla ye yo ai obi abesi 24 years nti mo so mo ba mo be share bo say Louis Aibu mi di mo be share bo say wo ba kwan so enya 1 year krampo omo mama ye hu bibi wo kwan so na metika im na mo bo ala pa na msim ma ye din na mi ntimi nkasa ni nyina agina ye kwan ba ko pe so campaign insuo to ane enem ewi abo ane enem even ye ba to abakra na mo takra de mi tua nipa mienu ku fe because of mpunti onti so mo meto aba ma NDC na say ye to aba ne ma mo wie na say mo be ye sa de we ma ya mama ye ne ya wie na mkra na mo sele ye e na hyehye mo kodi NDC a chede na mo be ye na den nti ye kwa ne de hia ya pa mijima ene papa galba ye di wo ho ya pa Frank ka ho na yenim se sampo no mo be ye mimi ye MPP pa matumi aba ne kadi e bio ye bohye bebrebe yi na edwa yi na ni na kwai ene clinic ni ade ni na mo atwa ni na mu na sesesi ade moja monya ndi eze moja aye oh afedi na ada nko enti ye ka kire mo se so mo de omo mma kwa no so a uro mo ntu o ma adwin na acha bia wona afi mo anim se ma ni anhumanim be se September ni mo hode a
ani ehu se na dae ani ayi na mo de tu ya so se na me MPP ni na Mr Frank ba ha no mo be ka kire se yam so aba ma NDC na omo ba ha no mo se ya youth e wo krom ha on be ma ejuma ye na ye madam fo ya pon ye ho enkwala asu ejuma ya pon ye ho ya betina fi enye ejuma anye omo omo su ejuma obi o ha oni machine opeso onko su ejuma oni akade odo kwa ko su ejuma no omo nya omo ba be ka kire ye se omo be bo ya sa kwan no so ya hwa se bia machine mienu bi mpo ye hu oba da ye bebre ti ye sramu sa bo sha na omo share no ye sramu so omo medi so maye me ye busua pani ma before you all na your population more than 200 last year ya dwen say ye to aba wa ha ye nya mpontu nti ye koye krom ne yakoto aba ne ye di abo aye man ne ye sa class dwen say ya ba wagu ha ye ye dwuma wa ha na ye mpre ye die sa se bible kraka say mudu kronim na say simu ya mon kai kronim koso wo ana ya pre ya to nipa echinchi wo krase ni fiefie mu ye de aba boa ye party NDC na say na ekoni dia me kama omate say na ekoni dia edi kan no 2028 ababa no ye batu ya hofo mpesa me ka kire sa asinfu say mo wo NPP na NDC fa beda adam say mo nko NDC right enye moto abama NDC from Asin to Kumasi kwan no so mo abeye da so asphalt na na do no ye from Asin to Kumasi road no na na do ayamamo sa ekwan no me kai me ti Kumasi me babra kwabia me firi Kumasi bafosu a accident last you do one accident esi moto bi de crash car na ise bebia moto rider ne da bebia ne nan ate akwakodu e na omo gu car na mu ebi mewu bi prepare because to accident so several times e was afosu to Kumasi kwan no so because na kwan ne nye enso na na do a complete kwan me no ka say e kwan no na do aye Asin fosufo Asin central for amose NDC for beda mo no His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo e di free SHS buy no obi owo Asin central ho no bia ne ba e benefitive I am telling you, me say simebo aka kire mo Asin fosufo Abraham Penda Akufo de national health insurance buy Asin fosufo everyone be owo bia everybody benefited from health insurance no free maternal care you benefited from it. Almighty free SHS, you benefited from it. And your drone machines here by an save your pain for more a waka omo go hospitals, omo here and soon moja emergency no. Drone machines no e boamo. Drip machines here be ya drip machines here NDC for at ho coordinator omo tu omo ka. So omo promise bebre no omo ni appointment bia ye no drip machine na MPP for kotoba no. Ene de omo etumi at ho coordinator. Na emom eye agenda 111 na do sisi ne de one complete no wafa nurses no mo aye adwuma otom. San NDC for person mo ka kire mo. Eniama NPP for be ye NDC for ba no mo atete ho ministries ankofo de da no. Na mmom no dia esa omo building no mo complete na esa omo complete no mo defend pa na for our economy ne de NDC for so omo ye ne de enye no chena Asin fosofo eniama NPP dia ba man mu a benefit mo enye ne maketwa but mo tena ho en NDC for e ma munsu nensa se mo ndi nsin kentem se mo ba NDC no mo aba NDC no mo aba power e bo hye na omo hye omo mo no omo ndi nsin ti wan mo de me ka che mo se NDC woni bo hye bia e de mamu Washa wade ma mo anka mo na mbetimi a benefit be 24-hour economy 24-hour economy no so no wa me no ka se wodi adanse se 24-hour economy ni ini kon ini nsa ini aso ini ti ini ani ini bi obi o waga na ha no bia including journalists for no mo gigina mu de campaign ma NDC aban no mo nim o mo ya aware pass 24-hour economy no a stupid policy they knew it. But still, company 24-hour economy, no, they are still explaining it all. NDC4 are still explaining the 24-hour economy. I see some more opposition or more campaign. Also, more and Katse, watch fufu and I start your number 24-hour. More if start, will be dear bro from an pack up me, will be film better because 24-hour economy policy. In fact, a benembra. What I do, okay, get your makola to do. I want to honor from 6 to and a past 6 in a better. From 6 to 6 because 24-hour economy 24 hours every day be asa wotena ho ye be any policy wo when this ye be chiw as if central for most then me catch was NDC for policy be e bo so mo de share mu bi a o ma na mo di second term no they can never fulfill it it mo pe ba ntina wo mo pe ba ntina na Ghana for mo duebo mo ya west NDC just say
na say I no wonder say almost sofo na be kan you a black rasta cry yourself in interview nti nyam na me kwa kana ma be chimi akoto most of so mo kun nantwi 32 na anu ye bi nantwi NPP flag bonity omo the padlock ato na no omo akoche nti you cannot tell me say even though NPP be fail cry NPP be lose 2024 elections in cry na kan ye ne call ye no ka entimi margin entimi ye kesesa efiri ni efiri nti asen fosofo mo kodo na ndisi fo mo nya da papa bi adama mo